Waduh, ada apa nih guys? Kayaknya ada ondel-ondel nih guys. Nah, ada pari tuh guys. Lihat guys. Pari guys. Waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Panas banget. Panas. Ya. Guys, ada siapa ini namanya ya? Asep Paralon. Ya. Asep Paralon guys. Ambil duit. Gua mau ambil duit. Lu mau kemana? Nah, mau kemana? Lah, nggak tahu. Nggak tahu guys, ondel-ondelnya mau kemana nih guys? Mau ngaso ke sono. Guys, musiknya kekencengan guys, jadi kita agak ngejauh nih guys. Asep Paralon. Asep Paralon guys. Orangnya guys, ternyata kirain gak ada orangnya. Mantap nih guys. Ayo guys, kita ikutin sampai depan gang guys. Lihat guys, guys, Asep Paralon guys. Hey, bingung guys, ondel-ondelnya mau kemana nih guys? Musik kencang bener. Guys, kita ikutin sampai depan gang aja ya guys, seperti biasa ya guys. Oke, dadah ondel-ondel. Aduh, panas bener guys. Kita nggak berani guys buat ngikutin sampai depan guys. Udah, kita ikutin dia aja nih guys. Hei, lakukan ondelnya lo. Fahri, apa namanya? Dia ada orangnya enggak nih ya? Biasanya dia ada di sini nih guys, ngumpet guys. Kita lihat guys, apakah dia ada di sini? Pusing jauh banget guys. Aduh. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan like kalau suka ya guys. See you next time.